A sopra de sa Sardigna condizione de chelu generalmente nuilu. Ventor debiles de sa banda occidentale chi in fortioso in sa Sardigna de giocava susu. Mare movidoso in su settore tirrenicu, movimentu de sas undas in falada in su cursu de su die. Temperaturas mínimas in calu li 0, Casteddu 10, Tattari 8, Nugoro 6, Aristanis 7. Temperaturas máximas stazionarias o in aumentu li 0, Casteddu 6, Tattari 20, Nugoro 10, Aristanis 14.